nguko umukozi w'Imana atabarutse, nguko byari bimeze Nyabugogo, nguko intwari itashe, nguko iyo wakoreye Imana dore ubu niko bukwe bwa nyuma bw'umukozi w'Imana papa wacu. Twese abo yareze, abo yagiriye neza turamukunda, n'agahinda n'amarira n'umubabaro Nyabugogo. Ayo ni amashyi, ayo ni amahoni turamuherekeje. Abo ni abamotari. Imana akoze ibintu bikomeye, agahinda ni kenshi, igihugu cyacu z'umuborogo twese turababaye, ariko Yesu ni mwiza. Intwari iratashe, niyitahire intwari iratashe. Intwari iratashe. Taha ntwari, taha papa wacu, taha mubyeyi, taha nshuti yacu, taha ntituzakwibagirwa. Ntawabona icyo avuga kuri uyu munsi uretse kwanga Imana ikomeze kuduha kwihangana. Abo yareze, abana twabaye ku muhanda, abo yagaburiye, abo yambitse, abo yarihiye amashuri. Yewe yankoreye igikumwe cyose, yanwereye igikumwe. Yavuze ko atifuza ko hari umuntu n'uyu igikumwe watwara. Aba ni abaturage, aba ni ababanye nawe Nyabugogo yose, n'agahinda n'umurira. Ntabwo byoroshye musonera, ntacyo kuvuga dufite uretse Yesu. Amarira ni menshi. Intwari iratabarutse, ntituzakwibagirwa. Wabaye intwari y'igihugu, wakoze ibikorwa by'indashyikirwa, wagaburiye benshi, wambutse benshi. Ntabwo nzibagirwa inama zawe, waramfashije, nari mukeneye, waranyeretse, wabanye nanjye. Tuzakwibagirwa. Tuzakwibagirwa. Warakoze ntwari. Mujye ku ruhande. Iyo wakoreye Imana imirimo iraguherekeza. Nyabugogo yose yahagaze, abantu bose bacitse uruhondogoro, abakomeye n'aboroheje, kugira ngo mbabwire ngo uwera aracyari Imana. Uko mu isi amahoni ari kuvuga, no mu ijuru impundu ziri kuvuga. Haleluya, haleluya. Uko mu isi amahoni avuga, no mu ijuru hari kuvuga amahoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Umugeni aratashe, intwari iratashe. Ntabwo twabona ikintu cyo kuvuga. Mwigireyo hagati, muve mu nzira. Oya nyine mujye ku ruhande rumwe. Turi kwerekeza kuri ADPR Nyarugenge gusezera bwa nyuma umukozi w'Imana. Umugeni aratashe, intwari y'Imana aratashe, yakoreye Imana. Haleluya. Imana arayikoreye, yakoreye Imana, yankoreye ubukwe sha.